amanebon esabeto just say we wani che take here a year manager or managing Christian Atsu and afes ni nua be mane ni nua be mo ni free fru ba kwa ya abrante Isaac o makopiem e wo take here wo mudi eja egu eye rescue team ni chem papa yese o mo modie bia se be bia Christian Atsu ehye no o mo be hu no abase de be ya ebusua na akoma beto mo yam Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwan na betumi ama nkundwa papa ti se dia mesisu Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan na betumi ama wo nkundwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo na na beto nkundwa Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka o dia frɛ no ma na egu screen ni so no Sunie yama ashafo eni adofo nyina akwaba eni mobile channel kese iso putupro amane bo ababeka yensa efa abrante Christian Atsu ensenseme ye hu na ansa na mekọ amane bo ne so no menche ashafo ade enko akire kakra be na wotwi mu a ena breche kese ebo my turkey ena afeso my Ghana de ti Ghana ehu bo mu ne se eya abrante Christian Atsu eye obi a osi akan ede ma Ghana blast plant e ko ba se eya turenche mi anasasase wo so esi abrante ne ho akobom no na ese Ghana asudie pa na yemhye e na ababeto yeso na ebra sa aturenchem kese esi ye no amane boni beto oja se nipa dodo omewu no wo modo so papa ehie na dodo na nso te ehie ama sese bra me no ka se de yetime ye omefra sase na se a emu empra motofo nyina na omoka ho a aseda na ne ede ma otufo na nyankopon na abusua arewo sema ebeto oja oman ni nyina ni wiase yedi ho abobo eye abrante Christian Atsu a ye hwe ni mu sese bra de anka yesa beka abrante no na so ebra tonchem ni si ye na amanebo bie na beto oja ne se ye hu abrante Christian Atsu e na pakopie mu e wa yaresabia e wo Turkey na so eye wa council wono so esi akan e de ma blaster so bia bonte be ka se nukura bia enim na ma share sabia wo Turkey bia omu hu be bia abrante Christian Atsu e wo enti engu so ane ye mo mpa ye wo gina so e de futu ma centrofo se wo mu hwe yeso omu bia bonte be ka ensem bi e de afa abrante Christian Atsu mu a omu ni kan enwene abusua ne ho asa na wasansemi mu a ne di seme beto odwa na eche se ehu abante no e ma too much eche bo mode abopine abusua ene abusua ko yetwe enkomo na abusua ne eche se ense ne beto odwa so mo homo de hye no omo ne ji papa ehia na omo bo mpa omo wie krasa de aseda ma Ghana fo se wo dosu nko Ghana fo a kire de afa abrante Christian Atsu no e yo mani ji sem e yo ma ho a na so abusua yebusua e wo twene mu na wasansem kro ya mu e na wona na wo wa hu ye hia ma na eka amene wo mo eka fufuro ma na omoda afiase no amrekwa abrante Christian Atsu ko yi wo mo no omo yina aba abonte e be kasa e be sui papa payi a wo mo de adesrede e to nyankopon nim se ebire wo nyankopon kuto e na obetumi aye senchene eni senchene bu nyankopon be ye dia won kai abrante Christian Atsu e wo ne papa bi a wa ye e di ama adehye eno achi wo ba o my Ghana mu a asori ba ko a achi di necessary o mo trend e afa awa wo mo so to o mo si wo ahomache esore na jude so mu bompa ye pa esu gu nyankopon se obeye adom na ba bia abrante Christian Atsu obi anu nyankopon ebe ma na hu mo bra na so ne so ne wasama na beka atiasefo ensebiem na enra ena manebo ne esabeto odwa se wo de wani che take a eye manager or managing Christian Atsu ena afes ni nua be mane ni nua be mo ni free fru ba kwa ya abrante Isaac o makopiem e wo take a wo mudi eja egu eye rescue team ni chem papa yese o mo modie bia se be bia Christian Atsu ehye no o mo be hu no abase de be ya ebusua na akoma beto mo yam na ebra mo kopie mu wo ho no na watwe mimire da no so eye ni twotwo mo twa wo no so ye broni e wo UK brochimemu e dia bonte be kase wo kase se wanti ni kunu ni mi a enya de na akoma beto ne yam arekwa hye na akoma so ma enti ne wo hwehwe ene de wo hwehwe fi nyakopon so nyakopon be ya adom na esenchene kase bi esi na ni kunu etumi asa be ka ne nsa asomdwe mu e wo sansem yam ni nya ba so ye na ta so be kan se onto so beti ni nya be mane no enya dia na akoma to ne yam na abusua kutu problem ne ba be ka yensa no pe ya every air take rescue team o mo kire se abusua me hu me asami so asa me tumi trafi di kese yi so enka NCP na emomu the rescue team ne ede ba nyina ene se ana de mo chi na na mo ka ko se nyina ne se nyakopon anfafie dia ene o my Ghana ansha ne yanti asempa it's a 9th floor no baby abrante Christian Atsu akwa hye no na sempo ombenye wo kra ba kukura firi ho no ma
omu ni gidie e wa rehemu se okra bi obeyi na fi asase na asese abre no obenya enkwa home e woni mu eno ne ensema rescue team no e dia ba beto abonte a omo kire se bredi omo akasa omo agbo humodi bia omo skills ni omo betumi aye bia dia boa ama sa nipa na 9th floor omo kwasha asase na so omo tumi ye omo pie no omo aye bia ya na nso no omo ba mu yebu eni da so ya asa na empose empo ye sabe ka brand Christian Atsu a bia na ye sabe ka no na won ka ti asefo ebusua amani boy enyame na make take rescue team no na omo e dia ba betu dwa na nso no de dodo na ka eni de o my Ghana ye ka ne eye Christian Atsu ebusua ka ne se ye de ye nti se odogo bi enu abe until say ye be mu abrante Christian Atsu se ne body ne enu nie no enya de ye be jump into conclusion ana se ye ba betu futuro e de egu ade hie ni ana se be ma ebusua akoya mu na emom de eye rescue team e wo take dia beto agbonte no eno na ye so ye de esomo na ye de ye bompa ye gusu a because ye wo gidie e wa asafo radim se otumi ade nyina je enti no de dodo na eka amobrofo enyafo ewusia enyanka nya wo mo kan se nyakopon enkai papa bia abrante Christian Atsu eye edema wo mo ebra wo mo ekwa hoyehia mu ebra wo mo to baka ebra busan yi wo mo totwene ebra nipa nyina eto ma jeje mu no eye abrante Christian Atsu ene ba mo nsra ba mu ebe kwa wo mo emwa enti ene wo mo so ejina ototo mo so nyakopon anamu se wo sre nara se wonye senchene kase bi pa na the rescue team yi kan hwe na ankwa ankoba ne saa empo se nipa dodo na e wasa 9th floor mpo na be wu a nyankopon emfa abrante Christian Atsu enkwa enspare no e abrante no se ebe koba se bonkati asefo wa abusua ebe ya rewo na ebe ya ye nim de beto ehire ne ma obi ani wa wo pese sa asem wo beti wo na so mu owo de ni nyina da masan ko mu yesu o Kristo ni onfa so de eye owo na so abrante Christian Atsu de emprempre no enye de o my Ghana ye peti no emprempre Atsu abusua mo se ye de o mo peti no eti rescue team e wo Turkey wo mo samre biem na mo be ka asem fufura eye asem ma akoma atoye mu emfa ntira abusua e na afi so my Ghana tabusua ye gusua wo twene mu na so amanebo a beto ye pono so ni se ansha na enida so bi enfri baby amma eni se de bebe bia no yensom ne emfa aseda merade bi se rade se papa mo boni mo ni nyina mu yemfa aseda ema no enti se ye beja tum se ye ntum no abusua ebre eni krabia eni be kire enti ye hyemobo se too much panie bia na beto fam emfa abrante Christian Atsu ensensem no madaroma ye sare ba besom e wo ye firi kese so miri ede na efiase waputu prama ne boy me ena me de ebe somo e wo too much so makra